Ama ati awinyo loka. Awinyo mama tiri ira din. Punya. En ma yintie ko betene. Lo ba ati awachi. Agiki. Mijam belo a chokene. Manyuti kama yu ye ko beti. Wano wanero. Machalo ngat madong. Chalo cheng madong charo katonyo. Korok. Mere kamadong lo ba ati awachi ni. Kamadong yiri giru kwere. Ki what? Yiri bi giru kwere. Ni demo mo kene mo kara nge kuya. Kuru wuru biru ka karu ki a yera ma pat pat. Chan ma pat pat. Lo ba wai ni. Enu ni dong pe gil ma ene nero pierte. Ere bi tiago ni ni. Kaya magitong siyan. Kaya magiging yung Niyer C.E.R. na open. At ko ba? Oye! Wow, Jayuni. Ay! Ako bakit? Ako kirkan. Yararia. That is a sign of ululation. She has a heart of competition, that she is strong and going, and she's ready to face death until she reaches heaven. She's waiting for the Lord to go to heaven. Amen. Tamu mena ye kit machano un tieno panu ba ma ti kwet waka chen kare du chi wi lobo a wetu uni wan wati ti toni monica o yesu I always tell you, brother, and no we you kita chalo tuan dago I always assure you that we have great heroes, great women. We have great women of God all over the world. She's one of them. We can also see her. She's great. She's a hero. Well, when you get PM, make it a PM. We can hear the way she is trying to compete, be competitive. Mamoga ni wang mai chubu. Fan wa biru dong ka dange ni megu mete di tia neno talti nyimi kitene wa ni mete mate wa no wa biru ka dong chingwa ni mete wengo we ka jeri ke toli tai kan ni kwa mere kama wanu wa bi wutan wa bi gol ujira bien ingweju pa na cheru ke choko tal ki kur ke karli tai